گۆدار و شوپینەرن رادیۆارێ باز FM هەر دەریدان باش نها دەمژمێر یەکە بدەما قامشت و هەولێرێ ئەز علی عومەڕم ئەزێ گەرە کنوژن و چیان ژوەرە پێشکەش بگەم لێ دەستپێکێدا فەرمە و گرنگترین سەرنوچە. سەرکردەیەکی کوردە ئەشکەرە کرد کۆ چەکدارن یەپەگەن سەر بە پێدەڤەش بۆ شەرێ چەکدارن ئۆپۆزیسیۆنێ لەسەر سینۆرن حەلەب و ئیدلیبێ لەگەل چەکدارن ڕژێمێ کۆمبوونە و تەڤلی میلیسن شیعی بوونە. دا ئەنجامە بوێرەکە هاتن و چوونێدا لەشکەرێکی ڕۆژ لە پارێزگەها دهۆکە یا هەرێما کوردستانی شەهید بوو. شاندەك ji kesayetên navdarî Efna Rojavaya Kurdistanê li gel waliyê Tirkiyeyê li Efnî dimîne civiya. Lê Bakurê gundewarî Idlibê teqîneke tund du avahiyan ji hejmarek qad pêk dihat li devera qada Babelhewa ya kevnar teqiya û di encamê de her du avahî rûxandin. Çekdarên Ertêşa Rejima Sûriyê li badiya Swêdayê pêşveçûnek bi dest aniye. Dem baş. Di encama bûyereke hatun û çûnê de leşkerekî roj li parêzgeha Duhokê ya Herêma Kurdistanê şehîd bû. Pêşmergeyê bi navê Ela Abdullah ku bi navê Sîpan li nav hevalên xwe navdar bû li ser matrosirêkekî li filkeya Warsîtî ya li bajarê Duhokê raserî bûyereke hatun û çûnê hat û di encamê de şehîd bû. Şehîd Ela ku bi navê Sîpan di nav hevalên xwe de navê leşkerên roj de dihata naskirin xelkê gundê Hacî Harûn yê ser bajarê Dêrikê ve ya û li hêza sê ya bi ser foca sisiyan ve pêşmerge bû. Biryare ku li Guristana Şexikê ya şehîdan îro bi xak hatibe spartin. Penaberekî Kurd bi navê Mihemed Hesen Mihemed ku xelkê Qamişloya û niha neşteciyê hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ya pêwistiya wî bi çareseriya bilez heye û di çarçoveya 6 rojan de eger neyê çareserkirin eger heye jiyana xweş dest bide. Ciwanê Kurd yê temen 16 salî girêkek li ser mêjiyê wî heye û pêdiviya di dema 6 rojan de niştergirî jê re werekirin. Vêtir pêzanîn di vê raportê de. Dema ku kul û êş bi hevretên û qedera kur jî dil jir tune nebe. Piçûk, mezin û ciwanên mîna gulan yên di buhara emrê xwe de jî nas neke ew qeder bi agirê xwe wan kesan dişewitîne bi taybet dema ku mirov dibe ermanca nexweşiyên giran. Lê hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ciwanekî Rojavayê Kurdistanê ku bi xwe ji xelkê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê bi navê Mihemed Hesen Mihemed temen 16 salî girêkeka metirsîdar di mejiyê wî de derketiye û rewşa wî ya tenduristî gelekî xerab e. Lê ew bi vîna xwe hewlê xwe dide ku bi alîkariya kesên xêrxwaz û çi rêxistinên mirovî ku karibin alîkariya wî ya darayî bikin ku rûbrûbûna vê nexweşiyê bike. Ji ber eger di heyama 6 rojên bê de neyê çareserkirin jiyana wî wê rastî metirsiyê were. Ez Mihemed Hesen Mihemmedim ji Qamişlo me ev 4 salê min Kurdistanê me şolê me boriye ev salek em nexweşiyanekê min re ye nexweşiya kîsiya vê serê me de ye avê ev salek nexweşiya kîsiya vê serê me de ye û şolê 10 roja çûn cem textor got divê niha emeliyê heta 3-4 roja divê çê bi emelî û çêne bi odayê de gelekî pîs e. Ev halal cemme xort emrî 16 sale kîskî avê ser besala sîsaiyê derketiye û emeliyayîna gilkî mixtire. Yani textorek di hewlêrê de yek textor karibe emeliyê çêke. Ew navê Heyan Keyal e. û me dengê xwe giyand ser Facebookê me neşir kir. Ev hale teqrîben ev salek çêbûye biterine. Ev salek pêre çêbûye bis ev teqrîben dor 10 roja lê zor kiriye. Heta bi dirşe ma pêr çê dibe dewar pêr çê dibe yani jueya xwe dire. Sê halê nexweşiyê malbatayî tene. Birayê wîna şela nisfî ev teqrîben ji 2010 de şela nisfî hat disk pêr çêbû şela nisfî pêre çêbûye. Birakî wê heye ew tenê alîkariya malê gişî dike. Heta alîkariya bavî wefat bûye ji 2005 de. Birakî wî ye navî Yasir e. Ew jî emrîna 30 salî ye ew alîkariya malê gişî dike vir û Qamişlo. Birayê wînî Qamişlê jî ew şoxile û mesrûfa jî dişîne. Tiştekî de tune ye ne erd heye ne xanî heye. Xaniyê kirê de ye. Li Qamişlo jî xanî tune xaniyê kirê de ye. Birayê wî jî xaniyê kirê de ye.
كاك محمد تمن شازة صالية وبتشوكا أو نخوشياوي قلق قرانا أو كتلاوي لنقابة مخيخ وبصل السيسائية دي شي بود في أسبوع ده بأسرع وقت وري عمليات كرين وإلا حياتاوي قلق المهددة إيش خطريرة وكسكي تنير في كردستاني في عمليات يشيد كي دكتور حيان كيال او يجي قلت يدفي نهال فرنسا على اساس يرش فرنسا وري اش فرنسا بقرم ازي مباشره ويا عملياتكم واف جماعتهم وضعي واي مادي دبينن ومن هالمالاوانا دياوي هون دبينن انسانك سجل طالدانا بافي وفات كريا بلاكي ودي معاقه بتني يك اري كاريواتكي از هيفيتكم حمو ملتي حمو كسكن خير خاص كسكن حسي انساني باربن العائلات والوان كسكا بخيده كيفن بوي اما عملياتكن جبلی ایش و آزارین پنابرین روجاوای کردستانی نخوشی جی وان کلو دردان بهتر دکه و دل گلک دایکان دشاوتینه وصا کسر و هسترین دایکا محمد افگوتن شروع وکرن خدا ساعدي مر بكن مالا وابه ساعدي مر بكن اش باخذه سامر كيف عارتين ودي نخش والله كنتي مثلنا بالشغل بخذ هيك ومصروف انا زوريتك مالبات محمد جی دبیجه جبر بلندبونا نرخی نشتگریه نکارن چاره سریاوی بکن جبر ویکه بریا آرکه دنگی خودگهینن چه مرووکی خیرخواست و ریخستن المرووی کو آلیکاریا محمد بکن دا کو محمد کار به جیانا خواه بردوان بکه شاندك جي كسايت النافدار يا عفرينا رجافايا كردستاني لقال والية تركيا يا لعفرينا دمينا جفيا جدرنا تايبت جريباز نيوزرا اشكره كرن كو شاندك جي كسايت النافدار يا عفرينا رجافايا كردستاني لقال والية تركيا لعفرينا دمينا ده جفيا او بتوانو جوهرتنا نافين قادان وبن بيكرنان آگه دار كر كو او دبر وان بن بيكرنان دبر برساو دوه چارهيك جبو ويكي ورا كرن سرکردهکی کرد اشکره کر کو چکدارن یپکین سر به پیده و جبو شر چکدارن اپوزیسیون لسر سینورن حلب و ادلب لگل چکدارن رژیم و کمبونا و تبلی ملیسین شیعی بونه علی مسلم اندام سرکردهتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جه اجانسکا کردی را اشکره کر کو سرکردهکی کرد اشکره کر کو چکدارن یپکی ین سر به پیده و لسر سینورن حلب و ادلب لگل چکدارن رژیم کمبونا و تبلی ملیسین شیعی بونه و جلو برگن چکدارن رژیم جی لخوا کرنه خوش بو شر چکدارن اپوزیسیون آمدد کن مسلم سربار کر کو پیده دست به تفریبونا چکدارن خواه دناوا رفین چکدارن رژیم و ملیسین شیعی کریا و تونیشان و تایبتمندیا چکدارن خواه نشتیا و هن بهن چکدارن قصد و یپگه تفلی ارتشا رژیم سوریت بن بریا درو جانجی جدرک تایبت جع حلب اشکره کر کو چکدارن سوریای دموکراتیک ین سر به پیده و هزک لشکری کو 3000 چکدار پیک دهات جبو پشتوانیا چکدارن رژیم الحلب و گندوارن و شاندبو مبسج او بو کو روبروبونا چکدارن اپوزیسیونی بکن لگوری هنج درن خوجهیجی بدهان زری پوش و علاوین لشکری ایرو بری خدانه در دور روجاوای گندوارن حلب برانبری هزن اپوزیسیونی لدورن کاستلو سکن شبابی و حاضریا شردکن پشتی کمکوژیا سویدا سرکرده درزی داخوازا آواکرنا هیوکا تایبت بکن پیک هاتیان دبن سرپرشتیا امریکا دتکن هیوا کم پیک هاتیان یاکو درزی بانگی جیرت کن ویش باکوری سوریا تا باشوری سوریه و دناو دا پارچن زوین عراقی جی مینا هریما شنگال خو بگره بمبستا پارسنا پیک هاتین دوری مینا کردان و خرستیانان درزیان ازیدیان بهتر بزانین دوی راپورتی ده روزنامه دیلی بیستی امریکی لسر زار هجمارک جه سرکرده درزی لپارزگاه سویدا راگهاندن کو سرکرده درزیان داخوازا هیوکی تایبت به کیمینیان جباکور تا باشور سوریه دکن دناوی هیویده هنک هرمندن وکو هرما شنگال العراقی و هبه آنگو دورک به شیوه هیوی و جباکور سوریه جدورین کردی لسر درجاهیا سینور سوریه و عراقی تا بگه باشور سوریه لدورا سویدا دناو ده دورن عراقی مینا شنگالی و او هیو لخوا بگره. بانگا سرکرداتیا درزیان اوک و هیوا کیمینیان وره پاراستن جعالی امریکا و هیزن هفتیمانا نافدولتی و لگوری روزنامه دیلیبیست یا امریکی بلاف کریک و سرکرده این درزیان گمان آوان هیک و کمکوژیا کو جعالی رغستنا داعش یا تروریست یا کو لسوید هاتی پیک آنین کود انجام ده بهتر جه 200 ولاتین سیویل بونه قربانی
دەستی رژیما ئەسەد و رووسیا تێدا هەبوون ژبەر ku ji berî encamdana komkujiyê sê efserên Rosî seredana Swêda kiribûn û ji ber ku meremên wan pêk nehatibûn ku artêşa pêncan ji xelkê Swêda durist bikin ta ku li tanişt rejîma Esed şer bikin rê li pêşiya encamdana komkujiya Swêdayê xweş kirin. Li gorî ku rojnameya Dîlîbêstiya Amerîkî li ser zarê serkirdeyên durzî bilav kiribû. Heman rojnameya Amerîkî di raportekî bedwadeçûnê de li gel hejmarek dîlên rexistina Daişê li dev serkirdeyên durziyan her wiha hejmarek malbatên durziyan li Swêda eşkere kirin ku çekdarên rexistina Daeş bi basên hikûmî yên bi ser rejîma Esed ve derbasî Swêda bûn û ji berî du rojan ji encamdana komkujiyê hêzên Rosî û çekdarên rejîma Esed çekên welatiyên Swêda hemî ji wan standibûn û elektrîk û hêlên telîfonê li ser Swêda برîbûn. Raportê di heman demê de eşkere kir ku yek ji fermanberên rejîma Esed delîlê çekdarên Daişê bûn ta ku komkujiyê encam bidin. Di hevdemê destnîşankirina hejmarek malbatên durzî ta ku xêzan û keçên wan wekû dîl bigirin. Di derbarê hewlên serkirdatiya durziyan ji bo heyva kêmîneyan dîlî pêsta Amerîkî eşkere kir ku serkirdeyên durziyan dibêjin ku ew ê dest bi hilmeteke navdewletî bikin. Di hevdemê peywendîkirin li gel hêzên hevpeymana navdewletî bi serpereştiya Amerîka ku heyveke kêmîneyan durist bikin ji Bakur ta başûrê Sûriyê li xwe bigire. Di nav de hin deverên Iraqê jî wê hebin mîna herêma Şingalê bi mebesta parastina pêkhateyên deverê wekû Durziyan, Kurdan, Xiristiyanan, Êzidiyan. Ew jî dibin serpereştiyekî Amerîkî de. Rêxistineka Japonê derfeteke xwendinê ji bo hejmarek xwendevanên penaber li Herêma Kurdistanê ji bo berdewamiya xwendina xwe di nav wan de keçeke Kurd heye peyda kir. Rêxistina Riyah Selamiya Japonê derfeta xwendina qonaxa navendî ji bo hejmarek penaber di nav wan de keçeke Kurd di navê Hêwa Ebdulbaqî heye peyda kir. Hêwa Ebdulbaqî ji xelkê bajarê Qamşloye û li kampa Barîka ya penaberên Kurdistana Sûriyê bicih dibe û ji aliyê dibistana xwe ve hata hilbijartin ji bo ku xwendina xwe li welatê Japonê berdewam bike. Li bakurî gundewarê Idlibê jî teqîneke tund du avahiyên ji hejmarek qad pêk dihatin li devera qada Babil Hewa ya kevnar rûxandin û hejmarek niştecî jî hatine kuştin. Ji derna xwecehiyên Sûrî belav kirin ku zêdetir ji 30 kesî li nêzîkî bajarê Sermeda yê bakurî gundewarî Idlibê di encama teqîneke tund de bi du avahiyên ji hejmarek qad pêk dihat li devera qada Babil Hewa ya kevnar jiyana xweş destdan piştî ku her du avahî bi giştî hatine rûxandin. Heman ji deran serbar kir ku sedema teqînê ew e ku dibin her du avahiyan de baregeheka çekan ya çekdarên desteya Tehrîrê Şam heye û ew çek hatine teqandin. Ji aliyekî din ve jî ji derne din gotin ku eger heye di riya balafirên hevpeymaniya navdewletî ew avahî hata armançkirin ji ber ku nişteciyê wan tev malbatên heman desteya çekdarin. Çekdarên Ertêşa Rejima Sûriyê li badiya Swêda pêşveçûnek bi dest anîne. Ji derna xwecehiyên ji başûrê Sûriyê eşkere kirin ku çekdarên Ertêşa Rejima Sûriyê li badiyaya Swêda ya Rojhilat bi 6 kîlometran pêşveçûye û îdî rejimê bendava El Zuluf, Kelha Kevin, girên El Qentera, Sûh, El Neama, Dehret Raşid û devera Zeviya El Kerra kontrol kiriye. Rojnameya Bild ya Almanî hoşyarî derbarê vegera penaberên Sûriyê ku dixwazin vegerin welatê xwe da û got ku eger heya 3 milyon penaberên Sûrî werne teror kirin. Hürguliyên bêhtir di vê raportê de. Rojnameyek Almanî hoşyariya pêkanîna rejima Sûriyê ji terorkirina bi milyonan ji penaberên Sûrî yên ku dixwazin vegerin Sûriyê da xuya kirin. Ji dernevsera opozisyona Sûriyê ve ragihandin ku rojnameya Bild ya Almanî diriya belgeyên ku bi dest ketine ku tevdîtinekê de di navbera serokê sêxoriyê asmanî ya rejima Sûriyê Cemîl Hesen û 33 ji fermandeyên sîxoriyên din hatine eşkere kirin. Ku rejîm berpirs bû di ber kuştina 150,000 semyankar û kesên dewlemend ji ber ku piştgiriya opozisyona Sûriyê dikirin. Herwiha El Hesen di civînekê de ragihandiye çi kesê ku bi awayê dizî û eşkere di şoreşa Sûriyê de bejdar bûye wê were sizadan ku navê 3 milyon kes di lîsteyê de ne û terorîstan bi nav kirin û piştî vegerandina wan wê werin kuştin.
Jaliyê xwe ve Cemîle Şîfer, cêgira serokê Partiya Al-Xidr ya Almanî ji heman rojnameyê re daxuya kirin. Koçike sêdîdema niha de behsa vegera penaberan bike, ew yekîne ji berjewendiya penaberan re ye. Dov pirpirsekî pilebilindiyê di hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê de Riyad Hesen got ku ew tawanên yên ku li ser sivîlan jaliyê rejîmê ve hatine pêkanîn, Rûsya nikare kiryarên rejîma Sûriyê rawestîne û rejîm careke din wan kiryaran dubare dike. Di vê dema dawiyê de hewl tên kirin ku hejmarek mezin penaber ji Libnan û Urdun û Tirkiye her wiha Ewropayê vegerin Sûriyê û ku hejmarek penaber yên li Libnanê vegeriyan welatê xwe û ta niha jî hewlên vegerê berdewam in. Hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê êrişên rejima Sûriyê li ser her du bajarên Heleb û Idlibê şermezar dike. Di daxuyaniyeke hevpeymaniyê de hikûmeta Rûsyê diber êrişên ku li ser Heleb û Hemayê û Idlibê têne encamdan berpirs e ku gelek ziyan gihandina mal û milkên welatiyan û derdora heşt kesan jiyana xwe tanha ji dest dana. Di dawiya daxuyaniya xwe de hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê bang li civaka navdewletî dike ku êrîş werin rawestandin û hişyariya ketina bi hezaran cî sivîlan di metirsiya êrişên Rûsî û Îranî de dide. Guhdar û şûpînerên meyhêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin. Dubara sernûçeyan têne bîrawa. Serkirdeyekî Kurd eşkere dike ku çekdarên YPG'ên ser bi PYD ve ji bo şerê çekdarên opozisyonê li ser sînorên Heleb û Idlibê li gel çekdarên rejimê kombûna û tevlî milîsên Şiî dibin. Di encama bûyereka hatin û çûnê de leşkerekî roj li parêzgeha Duhokê ya Herêma Kurdistanê şehîd bû. Şandek ji kesayetên navdarî Efrîna Rojavayê Kurdistanê li gel waliyê Tirkiyê li Efrînê dimîne civiya. Li bakurî gundewarî Idlibê teqîneke tund bi du avahiyan de ji hejmarek qad pêk dihat li devera qada Babilhewaya kevna teqiya û di encamê de ew avahî hate rûxandin û hejmarek niştecî hatine kuştin. Çekdarên Ertêşa Rejima Sûriyê li badiya Swêdayê pêşveçûnek bi dest anî. Nûçeyên me bi dawî hatin her şad û bextewer bin.